امیر بیان فرماوان بیکس جائے دپان عاقل سند دل آسان تم سند زبان گوڑ بے عقل سند دل آسان تم زبان پتہ مطلب کیا گو عاقل گوڑ سوچان مے کس کت کران پتہ سوے کت کران بے عقل گوڑ ژھنان کت کرت پتہ سوچان مے کیا ون اصلی پہلے بولو پہلے تولو بعد میں بولو اڑ گوڑ پہلے بولو بعد میں تولو تم پتہ وچھان اس کیا ون گو اتن خدا مند کریم فرمان یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے تمو یمو ایمان اون خدایس کھوژو وقولوا قولا سدیدا کت کریو در سدید درامت صد مزن یعنی تمہ وز ترو پن یہ گیٹ یلو یم وز بچ ضرورت آس یم ونکس اگر وچھان رشتن ہند رشتہ گژھان پھنا گرن ہند گر گژھان پھنا ہمسائے بود پھنا گامس مز لڑائی یہ کم ستن یعنی یہ گیٹ تروک تیلی یلو امچ یل تران ضرورت اتہ رشتن پتہ سہلاب یمو تر تم وز گیٹ یل یم وز گیٹ پہ یل تراون یہ زبان تہ عجیب چیز کیازِ یتھ خطبس مز کیا فرمان مولائے کائنات گۄڈنِچ صفت زبان آسان امانس مز متقیس زبان آسان امانس یہ چھُنہٕ بے گانڈ متقی چھُنہٕ بے گانڈ پرہیزگار چھُنہٕ بے گانڈ أمِس چھُ گانڈ آسان ییٚلہِ کتھ کرِ یہِ چھُ کتھ کران میٖنِتھ تہٕ توٗلِتھ کران کتھ بے گانڈ کتھ چھنہٕ أمِس چھنہٕ زبان بے لگام آسان کینٛہہ أسۍ کۭژاہ کتھ کران بے وایہِ کۭژاہ کتھ کران بے وایہِ یمن کتھن چھُ اکہِ اکہِ اسہِ حساب دیُن کوٗتاہ حساب دِمو پاک خۄدایس یمن کتھن یِم أسۍ کتھ کران چھِ اکہِ اکہِ چھُ یمن کتھن حساب دیُن یِم أسۍ کتھ کران چھِ اکہِ اکہِ یہ زبان چھے یِژھٕے نٮ۪بر درٛاے ژھٕنِن کامہِ ہن کٔرِتھ ژاے بیٚیہِ واپس اندر أمِس ما چھُ پرژھنس کٕہٕنۍ زبان چھِ تیُتھ چیٖزا اکھ یہِ درٛاے دہانہٕ نٮ۪بر نین کامہِ ہن کٔرِتھ ژایہِ بیٚیہِ واپس پٮ۪ٹھ گوٚو گیٹ بند پتہٕ ییٚلہِ زبانٕے چھُ چوب دِوان یِمن نرٮ۪ن تہٕ بیٚیہِ زنگن زبان ژایہِ اندر دہانس منٛز وۄنۍ لاگہِ نہٕ أمِس کانٛہہ چوب کمن دِوان یہِ توے چھُ صبحٲے زبان پرژھان ییٚلہِ انسان رٮ۪وایتن منٛز چھُ یہِ تہِ ییٚلہِ انسان صبحٲے نِندرِ وۄتھان چھُ تھوٚد پتہٕ چھِ زبان پرژھان یمن اعضا جوارحن یمن نرٮ۪ن زنگن دپان چھکھ تُہۍ چھِو ٹھیٖک نرٮ۪ن چھِ ونان تُہۍ چھِو ٹھیٖک زنگن چھِ ونان تُہۍ چھِو ٹھیٖک سرس چھِ ونان رویس چھِ ونان تُہۍ چھِو ٹھیٖک یم سٲری چھِ جواب دِوان أسۍ چھِ ٹھیٖک مگر ییٚلہِ ژٕ اسہِ دِکھ ٹھیٖک روزنہٕ اگر ژےٚ کُنہِ جایہِ پھیار ژوٚلُے نیٖرِتھ أسۍ روزو نہٕ پتہٕ ٹھیٖک چوب چھُ اسہِ پیوان اچھا رٮ۪وایتن منٛز چھُ کینٛژن جاین چھےٚ ژھۄپہٕ کرٕنۍ وٲجب ہمیشہِ چھنہٕ انسانس کتھ کرٕنۍ یہ چھُ غالباً حکمت نمبر 62 نشر بلاغس منٛز اگر مےٚ پوٗرٕ پٲٹھۍ یاد چھُ امیر المومنین بیٚکہِ جایہِ فرماوان دپان میون شی کُس گوٚو میون شی چھُ کانہ اکثر الدہری سامتا میون شی چھُ زیادٕ ژھۄپہٕ کٔرتھٕے روزان مگر ییٚلہِ وۄنۍ کتھ آسٮ۪س نا کرٕنۍ تیٚلہِ پوشس نہٕ کٕہٕنۍ کتھِ اکثر روزِ ژھۄپہٕ کٔرتھٕے ییٚلہِ وۄنۍ کتھ کرٕنۍ آسٮ۪س پتہٕ پوشس نہٕ کانٛہہ کتھِ یہ گوٚو میون شی گوٚو یہوے اچھا رٮ۪وایتن منٛز چھُ کینٛژن جاین چھےٚ ژھۄپہٕ کرٕنۍ وٲجب کٔژن جاین دپان 3 جاین گۄڈنِچ جاے اذا فاتك الادب فلزم الصمت ییٚلہِ نہٕ انسانس کتھ کرنُک ادبٕے آسہِ کتھ کرنُک طریٖقے آسہِ کتھ کرنُک تمیٖزٕے آسہِ ژھۄپہٕ کرٕنۍ کیاہ چھےٚ وٲجب یہ چھے رۄبہٕ سٕنٛز مگر ییٚلہِ کرنہٕ یی نا تیٚلہِ کیاہ چھےٚ یہِ ییٚلہِ اذا فاتك الادب فلزم الصمت ییٚلہِ نہٕ انسانس کتھ کرنہٕ سُمت طریٖقے آسہِ تیٚلہِ چھِ ژھۄپہٕ کرٕنۍ وٲجب ژھۄپہٕ کرٕنۍ چھِ وٲجب کیازِ فرماوان چھُ آسمانہِ امامتُک 6یم آفتاب تہٕ 6یم خورشید حضرت امام جعفر صادق اکھ صلوات حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام چھِ فرماوان اگر ژےٚ خدا وند کریم 2 دۄہ دی مہلت صرف 2 دۄہ دپی 2 دۄہ چھی 3مہِ دۄہ مرکھ وۄنۍ چھی 2 دۄہ کُل دپان وٲجب چھُ انسانس پٮ۪ٹھ لٲزم چھُ انسانس پٮ۪ٹھ یِمے 2 دۄہ اگر زندگی ہٕنٛدۍ باقٕے آسنس 1 دۄہ تھایہِ مخصوٗص ادب ہیٚچھنہٕ خٲطرٕ أکِس دۄہس کیاہ ہیٚچھِ ادب تہٕ بیٚکِس دۄہس پالہِ سُہ ادب
کتھ ادبس اہمیت ادب تمیز گو گۄڈنِچ جاے ییٚتٮ۪ن ژھۄپہٕ کرٕنۍ چھےٚ وٲجِب سُہ کیٛاہ گوٚو ییٚلہِ نہٕ کتھ کرنُک طریٖقے آسہِ اکہِ دۄہ وٕچھیو بادشاہ ہارون رشیدن وٕچھ خواب ہارون رشید اوس خلیٖف مولوٗک بادشاہ ملوٗکو منٛز أمۍ وٕچھ خواب ہارون رشید ییٚمۍ امام موسائے کاظم علیہ الصلوۃ والسلام زہر دِتھ شہیٖد کوٚر أمۍ وٕچھ خوابس منٛز وٕچھُن سٲری دند پیوان ؤسۍ اکہِ تۄہہِ چھُ پانس پاے ییٚلہِ دند ؤسۍ پٮ۪ن مطلب گوٚو یہِ چھُ وُلٹہٕ خواب ہارون رشیدن ووٚن پننٮ۪ن وزیٖرن مےٚ وٕچھ خواب مےٚ پیوان سٲری دند ؤسۍ أنِوُکھ سا جلدی کُسُہ خواب یُس تعبیٖر ونان چھُ أنِوُن بِچور اوٚنُکھ رٔٹِتھ کُس تانۍ چور دوٚپُس ون سا سٲنۍ بادشاہن وٕچھ خواب سٲری دند پیوان ؤسۍ ون سا امیُک تعبیٖر کیٛاہ چھُ یہِ وۄنۍ بِچور تی کِتابہِ منٛز لیکھِتھ یہِ چھُ پھِران کِتاب تعبیٖر کیٛاہ چھُ اتھ دوٚپُس جناب تعبیٖر چھُ یہِ چھُ واریاہ غلط خواب دوٚپُس کیٛاہ خواب کیٛاہ غلط چھُ دوٚپُس جناب خوابُک تعبیٖر چھُ یِتھ پٲٹھۍ اگر کانٛہہ اِنسانا پننِس خوابس منٛز وٕچھِ دند پیوان سٲری اکہِ اکہِ ؤسۍ امیُک مطلب گوٚو ژےٚ مرنٲے سٲری ٹٲٹھۍ اکہِ اکہِ پتہٕ مرکھ پانہٕ تہِ ژےٚ مرنٲے سٲری ٹٲٹھۍ اکہِ اکہِ پتہٕ مرکھ پانہٕ تہِ دپان شرارت کھٔژ ہارون رشیدس ژھٕنِو سا یہِ دفعہ کٔرِتھ بٔرِنۍ زندانس منٛز یا ژھٕنِو مٲرتھٕے دفعہ کٔرِتھ تُلُکھ تہٕ بوٚرُکھ جیلس پھوٚرُس کیٛاہ پوٚز ونُن پوٚز أمۍ ونے پوٚز مگر اگر انسان پوٚز تہٕ شہرِتھ ونہِ نا فرق چھےٚ اگر بہٕ کٲنٛسہِ ونہٕ دپس ول سا یہِ کل تھاو یوکُن مثال یہِ کلہٕ تھاو یوکُن فرق چھےٚ کتھِ اکھ گٔے کتھ بیٚیہِ گٔے کوٚت کتھِ منٛز گژھِ نہٕ کوٚت زٕہٕنۍ تہِ نیرٕنۍ کتھِ منٛز گژھِ کتھٕے نیرٕنۍ ہارون رشیدن ووٚنکھ ہے أمِس توٚگ نہٕ وننُے أنۍوُن بیاکھ خواب گُزار اوٚنُکھ بیاکھ رٔٹِتھ یہِ اوس گاٹُل یہِ اوس چالاک یہِ اوس نہٕ بیکل یِتھ پٲٹھۍ ہیٚرِ کینٛہہ أمِس چھِ پاے اتہِ کیٛاہ دٔلیٖل چھِ چلان بادشاہ چھُنہٕ پیوان پوٚز ونُن یِمن چھُ پیوان اپُز ونُن اگر پوٚز ونُن تہِ آسہِ تیٚلہِ گژھِ شہرِتھ ونُن اتھ گژھِ کیپسول آسُن نیبرٕ کِنۍ بڑٕ اصل أنٛدرٕ کِنۍ کیٛاہ آسہِ ونان سُے گژھِ ونُن یُتھُے وۄنۍ برونٛہہ کُن آو پتہٕ ووٚننس دوٚپنس ہے ون سا امیُک خوابُک تعبیٖر أمِس چھِ کِتاب اتھس کیتھن ون سا امیُک خوابُک تعبیٖر سٲنۍ بادشاہن وٕچھ خواب أمِس پیوان سٲری دند اکہِ اکہِ ؤسۍ ون سا تعبیٖر کیٛاہ چھُ دوٚپُن ییٚلہِ مٕژرٲو کِتاب یہِ تہِ وۄنۍ تی کِتابہِ منٛز لیکھِتھ چھُ یِہوے ووٚن تی چھُ أمِس تہِ ونُن دوٚپنس بادشاہ سلامت یہِ خواب چھُ بڑٕ بہتریٖن بس خبر کیٛاہ چھُ دوٚپنس جناب خواب چھُ ژےٚ دی خۄداے پننٮ۪ن ٹاٹھٮ۪ن کھۄتہٕ ژٔر وٲنٛس گۄڈٕ مرن تِم توٚتام مرکھ نہٕ ژٕ تِہنٛدِ پتہٕ مرکھ ژٕ کتھ ٲس نا سۄے یی چھُ لیکھِتھ تہِ نے گۄڈٕ مرنے ٹٲٹھۍ پتہٕ مرکھ ژٕ تہِ گژھکھ بلاے دفعہ یہِ چھُ امیُک تعبیٖر أمۍ ووٚن یِہے کتھ شہرِتھ دوٚپُس خۄداے دی ژےٚ پننٮ۪ن ٹاٹھٮ۪ن ہٕنٛدِ کھۄتہٕ ژٔر وٲنٛس تِم مرن مگر ژٕ مرکھ نہٕ کینٛہہ کتھ چھِ سۄے ٲس کوٚتھ یہِ ٲس کتھ یعنی مگر یتھ کتھِ منٛز چھُ ادب ہُتھ کتھِ منٛز چھُنہٕ ادب کِہیٖنۍ کتھ چھِ فرق آسان